Mentakasngi ka apply tarik unaitung aja absan ke State Pollution Control Board rengkat kinalam sinong ka phut muri bat maudat baki kialet juri bi gidukan hakathan maulai stanbus ban pensengu thu yagi paj ba ban kial naga ba pendon kam yagi plastik ki bemput syu nama ba kikta ayak mariang bat yagi kenja ba imbaro kerpat yagi bada yagi basyong dukan baro ketika tanya bakin sewa ban pendon kam syu yagi plastik barim henrei kidai ban pendon kam no dagi plastik kibra ajing bit daka FSAI kibaya habdur bat kemariang bat yagi plastik barim kidai ban penpai no sya kidor ba sinong kinoyam sinong gila penpau bakan ni kesin jam kam dai ban long tang hakite gi benta ke maulai henrei kadai ban long habaro kuai ke maulai kenang bakan wanra yagi jingkoi jing suba Kau berkam nak kini plastik. Masalah kan bila berkam kini plastik. Nang niru nang kon ko nang tarong kan tu nak. Ikat plastik ayu ini. Tuh, usia santu. Juduk pada itang mentang kesih ke. Dan ketika inspection lembah jangkiti ke plastik solid waste. Oh, kini nama buat ini plastik kiba. No ban sniu keluar kim sniu kilong gajing pun jabo ya ka mariang kantong ni kani mariang kucing ni ke bakiwan na yang juga pollution control board kalau ba in one page ban long ka awareness ngom ta gi bukan snong mo di kodan ani jaga modo ki jom tadi ka stambas tekiwan ban quest kumyangi kita ki nong senang penginir dan betalang hari ban ya pe je kalika habidi kini plastik je habidi kini plastik ka jing yo jemut ke jangan pollution ke tubuh masui ha baki ni kidukan baro khai kantam ya kini ka senang mulai baro kawai bangidon kam bangin pen don kam no lagi di plastik ki bangi kila bu depan kila sna depan amar kini ki plastik kinong pasniyo ru kila ban tang sipor kin sniyo ndai kini plastik kini plastik ya karena kau sedang kin sniyo ya nak yang kejongi kantam kin senang ni cukup mulai aku aruban request ru sakile kiwe ni tang ka senang mulai ya kiwe senang ru bangini bu renti no ini pendon kam renti no tak plastik kumbala kata ida ko pollution control board dan lembah nako disinfres ru kiwan lam kan dia dan betalang ini dengan tepat ia cepat bawa berkat begini ya buat renti lang no tang ini boleh sebab cepat pendon kam ya kan ini kita pendon kam dia dapat isu ya ti buat nangmu ki mara mungkin nang ni sakmat kila kumangar ngayan lang baki ngai ya kata ngong bakin pendon kam no dah kan ni pasti ba kiwan apa pollution control yes pollution control tang kata PLS ka komentar bengi keren bagi pollution control board bagi bawan kondisi kiongin saai ka kata det tolong no kata det ngintip lano kasong ha GC in ai kata baka pollution control board kan sa rekam wala mata kasi kajingwan jong ka pollution control board kalong betang ban ai awareness kalong bet kajingwan jong ni pollution control board kasi kalong tang ban ai awareness ya kini kinong siyang dukan baru dibadan kasyong mental ada kasyong ha kadisi bak pollution control board ni hap ya bu ni ya kata nakador basunong lu kitray kinhap automatic kihap ya bu ni kata Uskan boy ba talong baki edge-nya taray televisi taray dekat plastik liat tadi nak kirong nakaway talong tong kam ikut ya na umana Kita api berkam kini plastik. Tiap saya ini lihat plastik di kita untuk ini siapa memang kapur, bayang na Bali na kibakat pangsna ko company yang yang na yang bom sasu kini penan kam kini utalah penan kam no kini. Tapi orang tak tengah siap kini ya. Kemudian bertabawan kini ki berunjuk kastel persen kiong kibiang kini na. Tiap saya bawa nantung amdan tebidan itu biang na untuk
Pemerintah tidak pernah kami begini bang. Mbak. Benar-benar tidak pernah kami begini plastik. Enggak lah, bismillah sih. Layok begini. Kamar hindi isu gitu ber. Hindi isu tigla di gini tinggi hap gini ya. Masyada